Enyumre no sia bogana de shimama mamuni na juma makwaba. De Ahenkan 93.3 FM so braso. Eyansema do sisi fitina no dwoda. Di besi ni fiada so ni aboabo na asaso no so yim. He de baba so mu say over the week Kasiebo. Na de edinam bi ICC na wotwe mu ene say omampani na na dodan kwakufo do His Excellency. E de tudwa na wotwe mu say ma onipa bi amfa nche ni trim anama obi amfa ntu ni trim say ai odi abato be hwenhwen no na nado ono se abato de onso beto ma no ntuma no ova ho Sanso ana na watwi mu asantimante mu kasama fudima NDC amanyiko no eye Abbas ni within the to judge him some mampeni sama wakeka na kwese ne woto ayampia onumnyafo alanchamaten ade atuja say empempre o mampeni na nado dankwa kufo do ne MPP amamuwe mu no wama bomodin atumi apagya enfidinwuma makomako bebro ahasa eye adwuma waswafo abedi ekire wo hwe nyuma so ayo won monyamfo Michael Otribefi wanu sumu na watumi okasai wo chem se gutafo wo medi ne hwiamo papa sanso ena owrebi okopiem ewo Ghana court batan ya wo motototo na no yakobisa no esandi bra openti osi ai sesi ona mnyoni bia to kwanta wo mapai ne anim se anukro se anya nukro Kasiebo beti na watwimu aso na edisuafo awamu wo JHS wamudi wo mo sohwe kwahwehwe so BEC na enya asem ketro sabrede wamu de ni nyina ba wiye na watwimu mpanifuo akasaye Brim Central Municipal Assembly na watwimu bo manfo kokotitu na dwadfo se yama wo mo endigwa e o miamia odobi na wo ma kire miaye kropotin sanso ana wa judge pani bi na watwi ade to judge remusa wa man Ghana and a public institutions ejumeku a wodre hye aban sin wo mu nyina dadwim kata hyehye proya kun kankan adokro wo mu over the week Kasiebo de baba sumu ayenyuma ko bia da roma na ebo aso yase na osika famu na ebebuo eme sikom de sika to achi se bam ejan godo oja nante wo mu eme sika Ochiman Development Association OD yesu ka hu bi Bimpoma Plaza Hotel B Plaza Hotel so aso ato apampam agency de adasoma yen sika no de amaze bam wo mu so eso yase na afi Afei Jubilee Hospital sanso ana Alhaji Hankuri Enterprise afei busumi ye yesin chansi ye di bonufo kokuram ho yade ani daro anu ti Ahenkan ye fem ani Jubilee Hospital ya kan ye ho oboma na watwi ya na sa busumi ye wiye Jumadi chenchenche pan ye de ebe hihye so sanso na wudi dwa wo se otimi bo hu de robabu ade tonde hu de rososo a anu ane Ahenkan 93.3 FM eso ebresemu emu chirechire mu nyina da ye betudwa afia de chimama Kasiebo eye live on Facebook ni YouTube search Ahenkan 93.3 FM chirawadwen be kenkan ama ho anase 0594 841044 text message and a WhatsApp and also dem yopo me din de kwaku anin kusi boadumene mame akwia janewa afia de chimama kan national science me di be information center saje pini fa ne life obunu mantemu poemantemu ene asante mantemu bro aduonum kwa dusia afia nsem ni nkyeremu ene nfiti ase eni what wasum na watwe amu na Ghana mampani His Excellency na adodangwa kufu adodi tudwa say ai amamremu no ontumi enyina part bia nim biem se bia NPP amanyeko no na epanyino tua no mprempren ontumi nyini tibiem say ai osa pritumi abe mampani e wa fimpinu nya dunu nan na se otwani finsha ma akomakom otwi se boni bia nsi na se kutakutam se ya na emuzikasam na hwaden ye kutakutam se ya nya uvuo bi dida sorema de tsama afimpinu nya dunu na bape na nado na so de ndwuma na bana wieye rafi abona bemu na so na nado ode ndwuma na to no se amanyoni enya amanyoni sa se bi ogina atu franka ma NPP amanyeko na san ko prama mpani no eno no na bia ma ho kwan ontumi nko bim eno nti nipa ofro ene be unity na eno na mampani se ai okọ na zoko na okọ no eya party bia da roma ene man be yo mampani na party no aya New Patriotic Party NPP amanyeko no eno na okacha Ghana fo ni na say omafo bia fra se de abato hunahunu ano ene na 2024 bedu yantu mawo enu mama ya den yantu mawo yanye sei bibia ne omde abato ne hunu na zo ha ono okacha Ghana fo ahomato mo wase plane va say ono enipa bia mfa abato hunahunu ano se abato bredu na abato ma no
ontuma no obeto ma NDC o obeto ma hwan yo emfa ne ho ti mo amabo mutumu po se an bibi kwaso enkoye anabia bibi atia munya botre na mo frase de abato hurahura me 2024 dua ensia ye ntoma ye kokromoti ena ye sei osomoboa mude hurahura na mahamo no no nsura abato bia emfa ne ho se obeto ma ne party o ontuma ne party o na chira okan sei. People make those kind of threats. Me, they don't frighten me. It's somebody votes for you, somebody supports you. It's because they want you to do things for them. I understand that. There's no need for people to go to my say. I don't want to. Of course, now a bad one decided to try my NDC. I don't know. Be a songs and in teams baby. And the important thing, I understand the responsibility. And we will deal with it. His Excellency Nana Adodango Gufado di asemwe tuja wa santimantemu abra. Obontoa hon mofiro no na oba epemantemi. Na asantimantemu ni Kumasi Krodu enu ankasa. Radio station ba kwa di o Tech FM no ko no a. Ode sa asemi ekwaku eya no. Se nipa ba kwa sa reshafu no mbo ni dipa. Eyo so afo hwe Ghana esikasem so onumnyamfo Ken ofuriata na o se hwan ebo. Ye kan so afo obo adwuma pa ye yiyima onumnyamfo Ken ofuriata kan obinti se amanfo ka se onyini mfiri onamfa ni platform na no se ohu omunyina zo bia ana ohu nyina zo bia so no gyina so de agina firi o se oso afo hwe Ghana esikasem so ti eno nso oya no san. I came to office in 2017 under an IMF program, stringent program. This same man was able to manage the affairs of our economy in such a way that 4 years of my first term, we were one of the fastest growing economies in the world, an average growth rate of 7% a year from beginnings of an IMF program, an economy that allowed us to initiate the program Planting for Food and Jobs. So somebody who has been able to do that, why would I say that? How do I do that? What would be the basis? What is the rationale? First time no crowd, can be repeating my second term. I repeated him for my second term. For me, their performance in my first term was excellent. Let me use that word, excellent. And that is why I had very little difficulty. We a Ghana a man His Excellency the gentleman of the land Nana Adodan kwa Akufo-Addo. Na abusiama peni gotna wo Tech FM wa santimantemu na wakwa pro ni semgu wakika semsa ya ntwama ne kura wano fa ne ho abatro there is by choice enti wa wotna na hwe woni akwa betimi aboa wa ma patem so atimi atumpon wa na wakwa akwatwa masa woni akono ana enu achi ya santimantemu kasomafo ade ema NDC amanyuko no yeyera Abbas no retain ensusu ti free ni apa ana wadi sembi tudwa wo chamsa Ghana for mama yanka no kure asam no kure wo ho yensi ni pi me ye fa nkwa wonwan e fa nkwa ne number bia bebi asem ne wono na ye de atom ana wacha sama mpani na Adodan kwa Akufo-Addo wase ne kasa asesa o ana sa ne wone Ghana fo di nkita won na wone Ghana fo kasa na mpo wonya akwanya ne nsem wodi tu edwa nyina no se bia ni wo bebo amampuntu akoso wo man mu wase se bia o mampani frusi mpia ne apano wakasa ne nsem bia wodi tu dwa na ya na akoya senkwala sebi ana wachem se ne mampani kasa na dedi pefe ase wono na Adodan kwa Akufo-Addo na kanya kwan se wo be ye mampani wo man mu akoya wo faso kasa bibia na di woni mu ase wo ye pani a wotwe ne man eho ana wo cha so hwesa ne man nyina na bibia sanso dedi pefe ase NPP amanyuko no ma data Ghana for ye papa pane entade ahodo wo mo de hihye mampani na Adodan kwa Akufo-Addo ade ni baba gina wo se wo soro abofo no wo se ne santade ni nyina wronti afa na mampani ye huni ni suban a wada na diye papa pantima peni sama ya waka no wase anya sama ya ji etumu edu obesra ma peni papa pasa wanhwe no wanane ni nsamani efsa ni nsam na waka na enkyere wo peni a wo bu wo man eso.
panyin ko ho ne ho ahoma nti de so ye pania enema ho ne sam tantan nyina wo ne ka kire wo ntia wo so wonya ahoma wo de be konteni saa ne ma ni nyina banka be ya ko yesa na na do dan ko kufuado sometimes when you see ye ne ma ne se you see kan ne nsam enyam panyin ko suban enche bi o kwa flawo na yi block do Muhammad si ya ebe ma adofo e wa flawo e school akọ no ohene ne kire e ka se kufuado emeye no nie o se empoa o twa ohene no o ka che ohene ne se sa na ohene ne ka dia ene ohene na mfo ne sika nkoye o mampanyina kufuado anumu kasa no nye na nipa anumu kasa no yetumi hunu ne tirimu adwene ento o mampanyina kufuado a atemo o be ka zo no won fa santeman won soma obi a se on to abama no enye se e asem cheche e asem a one na ache mafia na tena se adwene ene o mampanyina kufuado ni leadership qualities ko asan ka assemblyman ye de mano ben people mo fra no ntoma be toma yen be san say ye kubo ni masenti no enne ba bi o mampanyina na bia yampia no to no sa kwa swame wa de okakan mo amoni na ma mon ga la pampa me hono mani mo be class ne e class china you see this is a sign of a very frustrated and incompetent president. Anti ayayera Abbas Nuruddin Asante Mantemu Nkitaudi bafo Emma Andisi amanyukwa na tesa wa papa wa prubigu na wa mana swan wechemusa Ghana for mama ni na ho semprempre wa my Ghana ani pempre na do dan kwa kufodo Ghana mampeni wanwi wa my Ghana humba kuma kwempo MPP amanyukwa na wodi wo manim safranka tufo no kra no wanu kra wa mu wanwi wa mu kra na we ne kasa wodro wo kanyina no edadi pefe wo mu pan wo tremusa mampeni ni nkrofo bia wo mo keka no a watesa chi mafia wo mu nyina ya omadwi se fie nwatwe wo madi awie sa brede wo mu dibre na si entinya de wo betumi akobiem ti sa de ne aka no wo mu sign afutu na ye ne pasade egu wo mu wo makai wo machi nyina wo mu nwi obi aho ana wo tem sa wo hwe mampani nsam bia wo keka ye na empo asoafo bia wo mu ka no ho ana wo soafo hwe anyinam ahoden aso Dr. Matthew Opoku Prempe wo no kura so nsam bia wo keka ye na wodi gu nsam trofo ani ma sa ni nyina de sa aban pebreyin wo nwi MPP amanyuko no ane wo man Ghana eho Ututu na nado atam ne zani abata unse se ofisi wa nya bibia wie ofisi oni ni nua no ma chema afia no o ma se amakubu amabo pan afọ man ni sika nyina ejire se ide ofisi wa wie enti MPP kura no so obi so beto abet MPP a emfa ne ho that is why I'm telling you say sani America no ya se sekre ide wo oyitanya fronso nye dei enye o ma mpanyina kufu ado no ya ade ni ti no kura o ba ya yampia no ototo enti o mu di na chi nyina obi a yampia nwa na nura ma ti o ku be nura na bra o mo ko so ami amabo kata no aya ma ne fan so won kata no energy minister and education minister opi asanteman was okaka no chere de enfiania one naban ayama asanteman no enya no na oye you journalist wa asanteman ha e na ode na no be hi wo mo ho etwa wo mo agaba the journalist wan kasa tam journalist mo or the journalist in Kumasi I want to take money to make MPP unpopular yes asemi ye yam shi ye pa na ko ye obi an say bia ode obi ko court to say wakasa gu ni hupi na ne onu timi be ka asemi say wa bra dan de bia nyi ho dia na e ya reho se Nuruddin Abbas aye Asante Mantemu Nkitaudini Emma NDC National Democratic Congress amanyuko nene ana ebusua yetie ye eno Osuafo hwe envidijuma ne adwodie nsem so orumnyafo alankyerematen aditudwa yeke alanka so trese NPP aban yo mampani na nado danko gufo do mu di adwai edi stay o mo trentin no fiti afipinu ni dunso wa de besi imprempren nyame anum ni kura ni wo mo bo mo ka asem bi se so munya baba nya tumi na wo mo de ade bi be fa no one district one factory one D one F na eno no eye mfidi dwuma no wo mo de ba se de bi amabiri ni benya dwuma ye na ma eye ahoyehia ani mabuna temu bo kro no ye de nsem fata esa adwuma ni wontino nini na wo maboa ateso sanse na enim se mfidi dwuma bia fa nipa ba komiensa dia befa ba komiensa enan edu na zenya fidi dwuma papa fa nipa dodo fa wo mo pa se de bia nipa dodo na so benya dwuma kakra aye na no ana odumnyafo alankyerematen aka alankaze kire se NPP abamba yi wo ma yade papa osimpenfo bubem se so oba kwhye dwae na ocha na se osiesie no na sanso na penfo kasem se wo muntutuma mpomrika ye ntutuma mpomrika sanso ana ofiti prekope pon wo se moja na so ne se ta na se NPP aban we ni na no ye nhyehyɛ ma pane ne ma papa no mudi gu akwam se de be ya wo munya pagya evidwuma ba ko pese hwi
ebesu afebo na so abam for so say tam ama omanfo ne ne emabunu ntituru owura lanchamaten say nyame adom MPP amanyoko yi omampani na nado dankwa gufu da mamuoi mu no wo matumi apagya mfidi dwuma maako ahasa 300 esi won ma eye adwuma osi nyame adom emabunu no sede wo mka so mpeso mo ti adwuma enwan ya den so no wo mo eyeba onumnyafo alanchamaten kan say sedem din gangan no so oba kwacha dwan no ocha na so ozieze no hu yi na no na ocha say se wo ma che omo hu ni nnwuma na dodo e wo mansin oduma na se nhye gu akwam nti o ka che Ghana fo ni na say afi pinu nya duni nan ebre so se na ya to santre one logo la ekoto aba eyo mampani ene mrahye bje fiefo a wo mo santuma NPP amonyoko no na nipo obedi wo manim no emra emeto nnwuma pa na wo mo ye no so odi nsem woni na tudwa wasantima ntemu to ase magistrate court wa be no mampani ebia no ewo atwema wo bieja south mense no mu your mom penny, but I back all this year and this so or Babemo, and if it is Juma, and Uncle Juma, if it's already on himself, and if it is Juma and Uncle Juma, and a picture of my Nama, a Juma so Abba, Anochi, or by one fat, Bibia, and a grow, a year in Fidia, and Juma, I can want some. One district, one factory. Sawusha, you can say, Baya or Hami and Son, almost 300 factories. Anna, Yabra, Adama, what saw businessmen are saying, Ama Yatimi, Adiatin team all over the country. The program is saying, a commander here, young ye, Anna, Yanim said, Samoma and Bre, Akaho, Naya Twag Manuswa. Baba Modiana, Yaya near the Aquanim, said the Baya, a man of people, no another dom, and a man of Benabiaye. A man of Swan, I had this now one tramani and share MVP, a ban of the Ramasi. We are your swap for Shagana. Yemfid Juma any adjodians Minister for Trade and Industry. Orumnya for Alan Kojocha Martin, aka Alan Cash. Na abusia adwuma unsesem ya na tsekwa bakwa wo muso eba ne dwadie hu a wo mudi mu akutin ye papa wo maimu eye Ghana Union of Traders Association ye trinity our friend Seguta wo penipa wadakwa ye nim eye Dr. Joseph Obin na watwi muso wo penini kasa ya ne wadin krabebre na tudwa wo chem se wo man Ghana ye sikasema to ape enesi di na hode wo fom se fefra mu peja ne kura na ye gogoro ase boto ahwe nim ha dwen ye papa wo mu susu twetire wo mu di bi anwuma na nye dwetire ketua wo mu kwawie ye wo mu tua hoto wo betua to na wie to bo dindin di wo betua wie no na wo mu dwetire ne hia ne sa ehye eno nam so ma chesa wo tonkra no wo chem se guta efo wo mu o man Ghana ne enkran pumpu ni mantem nyina wo mu hwa na wo mu soto no wo mu tuntum enya de wo bia kwakoton wade bia kosisa ban behwe na watutu ne niema ye na ne soto no wo mu mie edi saban tutu niema ye de ne wo behwe na chese soto no wo matimi aba ba bia wo chem se sidi na hode na akofom no ha mu ye papa na de dollar ani sidi gina wa chese munsunsaso ne se buburu je kan wo bi kura ama adwadefo no wo mu papa wo mu papa wo musika ani wo mu dwetire hia ne hyehye enya de wo betimi atena sa ye hwe han wasinsunsaso na ban enisi so enti se ne bia wo betu wanamom na wo musu wo metu ntosu kokode akira ban tintontan na watwi mo aguta soto ahodo nyina da wo muntumu members na nkasa eneka se yentum ogutetre esi na yinti aban ema enhu the sense of urgency in what is going on penalty ta pepe enanope womo edi aseseswa womo tutu oposhopu just to express the level of suffering amanimu a did for you entinya ni bonimu mumnu sabeya ebitimi ama aban hu se betwenani abehwe hu se your plight no afedi we can't contain it it's becoming unbearable over 50%. On you through foreign exchange. After foreign exchange, interest rate is I could do almost 40%. When it between Busia, who starter, who could Busia, no 40%. Dear brand between the apple, you see, and into that, sir, Jumedian. Dr. Joseph Obin, president of the Ghana Union of Traders Association,
na enwechi na wa maiga na wasofo abedi echira wa hwe enyumanyuma eso aye woni monyamfo Michael Ochubefi wano susu dirbe ne samtwafo atwetwe nkomo ne wochemsa no kura ne nyamianim wano gutafo wadi mumuhwamo ye papa wa kire so ansa kura na wa mu betu atuan wano ane na soafo ne nipenifo wa mu ne gutafo ahia atwetwe nkomo ahye wa mo bosa ne wa mu panyinata wa mu di ne nyina egu apon so emponsa ma wodra gutafo de betu omanim na nei ma pani aso ne nyina mu atese wodi ne nyina egu apon so enti atuate wa maten wano wanti ase efisensam no mode aba mode ba yesusu wa ma montongu wa masoma wa masase ye ne kakran fempo free ma musu matuatia na atese mu awram ye papa wano ye watwere befi ekura wanti ase ana wo chemsa wanti ase nyina echi no enya de wa mu ni gutafo be henham so gutafo wa mu ye omonamfofo panti wo behwe ese ne anto ye no behwe ne wa matenete no na gutafo soso akomatimi atom yem na atuate no animanim ya wa mahwe ade ne nyina ta asuso aba ewieye customers no mo betimi atwen wo mo free mo ba no cause over wa via be ba no enya bibia e that other any bibia Abusianti yara watribe fi Michael Kanidinwam ana na tsa wa kasa kire mu esa gutafo woma ni wa mo bosha so enhye mu awodo am wo mo no wa mo hye yesank wo mo nka makoma to wo mo yam na wo mo entwen efsa aban aso mu aban suso aso mu de obehwe na watoto niama yo so wo mo kro wo manitua Womanitua de aban ye no enkrata wo mode ba ye nyina aban asomo a wo hyase womanitua ade chi ade se nyina wo mu ni wo mu dinkita ho enti koba ne se ne mpofri ma wo mu so wo mu tietua ane na watwi mu esem wo prubi gu wo ye papa no chemsa wo mu ka wo makoma to wo mu yam atuate no wo sere wo mada adwobra wo mu fa ne nyina dambra na wieye wano monyamfo Michael Ochubefi ane aye ne mpanifo aban eka ho bie wo mbehwe ne wo matoto niema nyina esusu yeah. By the time of Vatra show, no, you know, in the wholesale, name of the Muncha, Abaja to him. It's so, what do you want the government to do again? Abay is animal with Namamua, and can we expect to say, come on, so be reciprocated by at least, even if you won't applaud the government, when you be a sayer, Emma Abay and look very unpopular. That to us is not fair. That's what we suspect because, what a form of system can carry on with him, and the anyone get ya, and he said, oh, the Asama Baba, and they say 1, 2, 3, FE, now Abay, I just was say, I did we are media to any more strike and I made a demonstration. Now I might with the demonstration review. So drink it is not possible. It is Saudi assembly to obey him. Now buying it to obey Yama. No, I was here. I had a group of one who say, oh Yama. Who say who got so what is now the notification for that action now taking? That's the point we're making. I mean that's not what stand the one Roma. Then minimum kind, no minimum kind of pay minimum share machine. A police form paid for it. Ya kasa be pay. The some point. Abusia wanimanyamfo Michael Ochubefi aye Deputy Minister of Trade and Industry. Wasugusu ya wutie over the week Kasiebo ewo. Wati wasum. Na watu ya munso. Matiasim ewo umasuamu. Na umasuamu de bia yeka penyini bia nya simpie ni apa penyina wafa. Umasuamu abeye ye okasa bi oboso. Sanse onim de umasuamu aboa no akwakoduru. Enunti womo asem bi da wono ma womo kan say education is the key. Sabi mempo sankanya ehumesua na nke de krata ma me ya twa ne brofo we obi aka ne brofo professor for brofo judge for brofo na me de kotwi nya sanke 20 nkanya ehumesua kamesun kamintumi mpunye sei tinansa no kra chesampa ehumesua ye mi anso mi di wa dance ye nanso enya chinchina chansa kwa kosi ne enko nya chinchina chansa kwa ne afro professor nya nanso seni na bebam so be fra doctor si be fra samni mano ye be fra MPO MCO ye be odenyo nini na no ba bibia be ko bia so kwaji nimde no eyo kirekire ni ene kire ma hu ana unya sa nimde no na akyerechefo no mu guma do ogo school pa do ma ba ko ya agini dipa eboa pa titi omanfo eno yo mamu ni na school pa University of Ghana me Jelogon Achechefo mpenifo won senior staff association e won mo akeke wo mo na odwo masem ni nan say enche bia na achechefo bi sode ye tese o ene se okọ na okoto gari ana okoto ayi gobe na okọ bi siru a ya to bi sima oseme so gobe na mateso ti oti 2 cities ma as of 5000 obeko
ukɔfo metini ka na driver ni bi ka o ma ne ha ne ya so da bi yato petrol ampa so wo matum no ampagye mo no so beboka no no so atum nanso acheche fa wo University of Ghana Senior Staff Association yi kire say yatoto nuamam enwoma bookosoro chese bibia pagya papa wo mu chema say de nuama nyin from na yomo wa empoport akokokora ngo nyin from za nanso nuama pagya se hu na no chese enwoma pagya na no wo mu sika wo mu gede tia na tie ye wo sika nkitinkiti bon man ke wo sa ban de ma wo mu nanso aban enfa ma wo mu enu timike wo ma san wo so mo biem agya wadwo Senior Staff Association of University of Ghana wo mu chairman Owura Isaac Donko ene kasa ma ekoni ni na kire say wo mu ebeye sit down strike internet just obekono na otikrazum kama wa address ya twini mpabo aka na to so oche obi obo priman onche wade nne nkyere wade kyere onu akọ bi se na zem utwimbu said why na nim na chinso emuna wo yi emuna na pese to opebrim utwimbu me no to omso won be sit down strike na so mo to pa o go school na so mo nkyere de esan say aban no wasika bia wo se odema wo mo asa sika no eno no wo mo di fango hu dwuma se wo mo de beto fango agu wo ma hyen mu ena afi wo ma hyen wo mo de kutakuta no se bia mfomso bi wo mo betumi asiesie ena afi ne kura no se bia obi free biaya wo mo school no University of Ghana ono ekwa bontia aban no wasika bia wo se odema wo mo weni na ya aban asede na eyade eda ho nanso aban no entia eno nam so Owura Isaac Donko say woman University Teachers University Association of Ghana Association of University Teachers woman akabum afi University Ghana University Association of Administrators woman so akabum Senior Staff Association woman akabum ana no kra no Teachers and Education Workers Union tewu woman so akabum na dia tum se hwi na woman ba be ko sit down strike no sanse fiti April bosume woman twa abanya besi enei abani fi wom. Yes, unfortunately, we don't want to get here, but we are now here. That wasn't the plan, but government is making it possible. And it's unfortunate that we are here finally. We've been in the media space for the past a month or 3 weeks now. Nursing home demand for our car maintenance allowance and off-campus allowance. The reason is that governments are taking unilateral decisions to slash our allowance, and we don't take this development lightly at all. It's unfortunate that we are here. It's also unfortunate that government is taking unilateral decision to slash our salary, and that is unfortunate. Our members to stay at home, workplaces until further notice, and that's the order as I'm talking to you now. The government did not give any reason. It just happened. They just issued a fiat in September. Those allowances to be slashed, and that's what they did. Their reason was that the money was paid in error, and not yet. You'll get back to them on Wednesday. We aye dwom 20 penima Senior Staff Association SSA ewo University of Ghana Legon Owura Charles Owura Isaac Donko nene ana moteye no na abusua wa adisua nsensem ya na ne na watwi adisua fo wa mu wo JHS invitation sukuu no wa mu nsohwe di kan kura wa mu de hihya so wa manga na mantem akuma dunsia ni nyina dansohwe ni bi ekoso na no ana aye wasofo hwe ahumasuya so abedi ekire wa no kura ya kopia mu asen south empeso so a wadi ne mrante sam esemra hyebedwani aye woni monyamfo John intim fojo adi tudwa wo chemsai Ebrebia ya kwatron social more practices I would do a custom and it's so boo appoint what to meet to an answer what to know de cop was a fee social and yan sakura ne corner as you say I would draw one would go upon so na baba bomb ye pan what them say yes share a woman's your swam anyone more share and social etron swam West African Examination Council wayek and a woman did she share for frog one a boy upon so no sooner a baba boy ye papa and pen mi said di kan ba mountain so ansa na sohwe ne tro na dru won wase afi anya de ekoso ni nyina ne sa sohwe na koya wo mu fa so etro ni nie ane wo mu wo aya epoya mantem no wo mu sa mi sa ne adansom wo mu wo sentimentem wo mu susu de ne dansom activity mantem susu de danso enti wo mu chicha ne sa mantem no bia ne sa mi se kokko bisa no edu hu bi na yo adwi so we na ba ntimi nya bi we activity mantem ne
me kwakoma na ebe wi ase na adworoga na abokwen wunya ne nya de wo betimi atwa wasesa hyehyeye we aba beboa ye papa ne so kura potimi aboa ama ye examination more practices apro wodro ye timi koso no afidi asusu etimi akoso no bochem so ani etese nhyiemu a wodro na etimi akoso a wa ma hwe yi sade ni nyina afio nti no wa man Ghana so we etro ye hwe nim se ne edi kan kura de friend se examination more practices ani enyama bia ensem fata ye koso e so ye brem no wasin so hwe we ye ankwada no kokotre ye disuafo ne kotre ye no anya dia ebi apie wo mum wonu monyamfo John ntwimfo John mananso wa wasaso de bi apie eso exams leaky and the journey at the no answer one time because Minister for Education ne wa ama ya de no be egu akwemu a no aboa there will be a friend of parallel set of questions and answer realization and you know region 16 no ebia over here kra exams no the region we throw no different from the region we throw and you know we are sana say apobi atwa and no the atu no region dia atu and you know you are not even sure of the particular set of questions to be back and man for cran time for money in leakages no achi sanse ebia leak kra no there's no guarantee say and no neighbor examination center even in district krampo no we can even in one district we can have different set of questions for different centers ninyina aye innovations idea go akwemu a eboa ate sa examination or practice ne so ama ene yente sa oyenunu ebiu entino yebekoso a ede ne adi akiri a entoto bia yekoso a semokena Abusia enti aya waswafo bedi ekira wo hwe ahomasuya so e wo my Ghana emu wanu kraya yemrahye bedwani owo Asen South and Peswa so wani monyamfo John intimfo joa ene na anwachi anatse disuafo wo mo ansa kwakotro nsore ni bi ani Ahenkan Kasiebo ye no mo twetwe nkomo pa ne ebisom sei ensore na hyasio na mokra sa na mo hu no an wo mu chem sa no kura ni nyame ni mo kwakotro nsore ni de na ehu na wo mu suro papa nso wo mu koye wo mu kotro ne edikan no sanse mi sa ba ye nyina ye ne ya kire wom ne wo kyerɛkyerɛ ne ye gyina wo mani ma twam tini nyina no wo mu timi yi ebia no kama imwaye safata ana wo mu de ma enti ehu pa ye frɛ ne se hu de enya de bi ewo wo mu emu maybe a question I'm expecting it. Baby, I'm bad there by a bit by questions there now. Maybe a day there by oh, my partners in the name of Shimmy by a yakana, a chance in a phone. Mommy and John, the name said Miss Yokaka, but for me. It's not fair. I am listening if you home. But question I suggestion say Bana, I am sure I'm happy by a bee by community between. Oh, assassin, the name you listen. But later, I am seeing your boy. The question I say, you may find it by now. I am latest I come on for CMP. What on you must see me back. Well, people say, what to the enemy, they are missing this one. Ayi wamu suro kra ne wamu kokotro ye nanwa ne ye kire wamu wei aya disuafo bia wamu ewo aye breman kokoso Roman Catholic School ana wamu susu kire bi sin sohwe ne emu aban abo nkrofo bi din se wom kodi dwuma ewo court ba time Supreme Court se atembuafo na eno nam so ansa na aban dwuma bia ne ye bebodi ane ye nsa beteno so aye be si na nako ka bungudu no anase bia ehwe nkratemu ehwe niam bia wa ya twam ane ehwe bodi nkrate kutaw ane ehwe obobre na se dibe no betumi a abenya bodi se hwi ewose etoto ano ansana doni beka se vetin ewose etoto ano na yehu sampa you why krado ana adwen da otrim no eya adwen obetumi de di se dibre no na eno nam so ma bible bon krofo bi se omkodi dwuma ewo court ba ten Supreme Court sa judge for no be mu ba ko ono ne Justice Ernest Yawugawu ye bonidi kan hu bi na wotwi moko piem emma mpenifo toto na no wa abro ko hia appointment committee of parliament wo na etuto tonkrofo ano no na okoya pe engomotwetwe ma no mbusa ze na se wo emranim ni anase Justice Ernest Yawugawu wo yenim se NPP ni ezansa menka ye kra no yenso di party atia chepa na abra appointment committee of parliament kansa asua no mko tamasem yi ba ya pe na appointment committee yi owura ba ko kan ho a ono aso na emra hye bedwani mo manfo wo bodi mra hye abeto ampeso aso onumnyafo Samson ahi
na no etuma ne paw say onumnyafo owura Justice Ernest Yawu a ope judge adi Supreme Court on say me kai pa say wa fimpinu no dumienu 2012 uyi uti se nka pempia di ewo ho central na zo buantentam wom tutia no so bosman me kwon prensa 200 tale sumienu eno no de ko whole west ewo 2016 eno so diguyi na ekoba ne sena where you ti so pe atembo adwumadi na se o NDC ni bi ana obi di asemba na senipa ne amanyoni a esan so wo NPP nti obedi atentene ne ana owura Ernest Yawu gawu ejeso dabi wa bon wansa na oba ana oyi na no so NPP for de waja wo masema wo dadadada osi wa yini ho afri party mu afimpinu ne aduonu 2020 wa yini ho afrim dadada nti ono onam wonu mprempren oye kwanten krunti senyame na dom na se appointment committee of parliament enyan mu didie hu ne bobre sampa ayi atembo fadwuma no betumi aye e Supreme Court no mo de mana obedi dwuma niye abu aten kama onkobo aten bia encha no emfa manyosem bia nkobrodrim opanyini ya no sei. Luckily, I'm not a member of the MPP for now. I've sworn a judicial oath to do all manner of person justice. That is all. My Lord, if I'm empaneled and to the extent that, well, it will conflict with my ideas, I may ask to be recused. I cease to become a member of the MPP on the 16th day of September 2020, the year 2020. I resigned. That's a formal resignation and it was received and signed by the party. Ene ya muti ye eye opanyinu ba ko aban aboni din se onkodi ni dwuma ewo court batan se otemboni Justice Ernest Yawu gawu ti abroko pi appointment committee of parliament anima wo mototo na no na wotwe munsem eno no na ajaji for ya sabre ya tututu amano se na be o my Ghana eye court batan pani won be kwa di dwuma wo ho ba kwa waka ho bie Justice George Kingsley Kumsen na wanu no dia tudwa chemsa wa my Ghana sabre dream katasha prayer kon kankan adukru wa my ba Ghana papa wasi ye bibi fa ho ana wo chemsa uhwa enyumaku na se ekoku sabre katasha ne dream prayer kankan yetimi adukru mpa dia na ya abanyumaku wasi abanyumaku aban na kasa hwa ten kanu betimi aboa ama my Ghana etimi atumpo sabre wamu ana dream katasha prayer kon kankan wamu fọlụ mu bie ana watchen sasa sana tia pa dia na wamu susu aba pa wamu asesa enyuma wamu hwa no wamu ni so no wamu su dream katasha prayer kon kankan wamu ka mu bie edisa ni pani nyina de wose etimi ahwehwe wamu na yedo omo efamra kwan so ye papa pase ne be betimi aboa ama my Ghana susu etimi atumpom na wo my Ghana enye fa pimpa bi etimi agina so ana watchira musa wo hwa se ne wo my Ghana ekwaso pa niama aya sefema ya bufum ye papa wose wamu nyina da eka wamu ebom eye baako no wachem se we anya ajadifo adwuma wo eye omai mu ni nyina efise ka ban adwuma eye omai ne adenti wose omai mu ni nyina ka bomu na sa dream katasha prayer kon kankan no yetimi enso etu ase no wachem se wamu ajadifo de wamu ewo mra atese ya hye mra wamu di su pepepe nti obi a wamu sabe so di musa dream katasha prayer wadi ni hu hye bi ne ne wani akono wamu di ni befa sa mra no su pepepe matse abiya disua de adawa ama wamu aka nyina na wo kire se wa my Ghana sabre bebi a yeduru no yeduru bia wo se abaye nyumaku a wodro ni nyina wo bia da ne ho adi na wo bia susu eyi ne ho afri dream katasha prayer kon kankan mu enya sapa dia wanu wo nsuro kan wo beka sisu popi ese sabre wa my Ghana ye wo mu abaye nyuma wodro ni nyina public institutions wo mu nyina da dream katasha prayer kon kankan wo mu eka ho ebi. Issue of corruption is a national concern. It is not, I'm happy you are saying not the judiciary alone. Almost all public institutions in this country are perceived to be corrupt. I will ask myself, if all public institutions are corrupt, who corrupt these institutions? It is the people. So it is an issue that we should be dispassionate about and find means of redeeming the
image of all public institutions, not the judiciary alone. However, in the judiciary, we have rules and procedures to deal with corruption. And I will urge the public. It is sad that as a nation, we've reached this level where almost every institution in this country, every public institution, is being classified as corrupt. We should also be mindful about the fact that these things affect the investor confidence in the country. Abusiani Justice George Kingsley Kumsen wano na wachi mwana chase appointment committee sheye to na wanu si aboni dimbie eswon konko di juma ewo my Ghana court bad time penny Supreme Court. Na wachi ya Mubrim Central Municipal Assembly eto nkrapa kokobon sebe mu anodin ema adwadifo wachi mu da na asembe ya asina dia munchiremu beba no Ochima Development Association woma frase nyasam kito tita obia fa no hwem na no na odo hwem abusumi bia obetia 10 Ghana cedis no eno no se ebia bibi na asi ebia hia dan ye hia bibi ye hia nsuo eno no sikom de kodi eno anom de koye bebia wombetumi akọ se enti de hia se ode odo ho bedon eye Ochima Development Association entu nya ochi nimpo a utumi de hwem me patro so pese obetintim nkrata na obetro din a Brian KFM registration na ababaye yenyo hwe na emum oye registration wi a eho na 10 na ode ato no 10 Ghana busumi bia so 10 Ghana na oya bahaba no baako bibi chiro adwenso ani diem frɛ 0594 467029 0594 467029 ebebuo edmedia ne ye ponya tata so eyebe nso de ma hu kasa ebi wadwum emma hu sede onimpinfo din so ebebuo de eye papa ti ene ye ponya 7 to 8 pm mimi da bia eba so ntia no atibi so nso pese bia dasene oba radio so bebu bani bia me patcho Brian kan for registration ana say free number we na ni panini nkasa 0593 649595 0593 649595 B Plaza Hotel awo Abatown weekends nso de yasukuntu hwa na chia na ko ana pinfo ka sembi so awomafo campo say home sweet home efia dankasa ti anya bia nkrampo na okumase na okekos na okofodia na ho eni abia obaba nti obaba dan ne mpotem esemfo aba jaafo aba ayebu akromfo aba ayi jademfo aba abenasefo aba empotem yanum se ni na no mo ba dan kwanwa odo owo bi ba no pe bia da eya afa no ko B Plaza Hotel ebia unim nanso se waba ena wate se me kan wasema ne the right place was odo owo ne ko na okoda ye standard emanipa sanso okwa de nipa pe bia ebi ewo B Plaza Hotel Bimpoma Plaza Hotel edan be wram bia no home appliance bia bi wo ho edan bia nso jade ebata ho wo security system no 24/7 tight obia ma medicine fun me ba cho ena wo sanso car park bagayam on penza na pa geza bontin echiredi na jemframa na wi akakra me pa cho B Plaza Hotel ewo MTT di kwan so wachem dan kwantanum ana free B Plaza 4 ewo 0249 855 396 0249 855 396 ana 0243 118500 0243 118500 Afei Jubilee Hospital sawa pomudi wo ye hu hia ye papa panti ya adwen wa pomudi ehom na Jubilee Hospital ewo outpatient service ane wo ya de na akwa a doctor 40 wa wambeje wa tu ni afo wa pomudi hu bia no wambehwe ama inpatient services so wo kwa wo hu doctor ni ewo kukuemu na chese wonene so atwetwe enkomo wo laboratory ane labs awodo ni nyina da wo ye bi ewo soye wo Jubilee Hospital esan so ewo pharmacy
pharmacy ene okona akwaja yarehwe ba ne nurosem ewa ana tse wato ni nyina kama doctor ni won tro ma so koto no abonten wawa antenatal care emaye ma menom apemfo wasanso ewa postnatal care wawa akwada na wie no wodi ni beko weyi na ne a doctor for midwives for wo wan behwa kyerɛkyerɛ aduane kora wɔsɛ wode ma akwada ne sɛ ne be ya wo benyi from esom wawa theater surgeries ni operations ahodo ni nyina dam wo ye bi enso so ewo hɔ wasanso ewo ultrasound and ECG scan entino sa wa fo efru na opese unsa akwada no wodaye wonna ye bema waba entafo ni nyina da Jubilee Hospital betwa ma kama prostate enso ho scan so no wotwa bi ewo hɔ wawa counseling unit ani animdifo pa na wogwa wam no betra sena te se wama kyerɛ kwan obetimi afa so ema wapɔmuden so agina brane ani nipadwa ne so ehan etu wo hɔ abo ani ho ban ye papa ne kɔba ne se bia wani so kekam ani osɔre ye wani eyi fresa nkɔnkɔ vedro bi engusu kɔ Jubilee hospital wamo eye clinic kwana to say wamo show kama afei diabetes any hypertension clinic enso so ewo canteen saso wo Jubilee hospital o medwane no edemu ye papa ho ya yaresabia nti bibia dedem kama na Jubilee hospital sa insurance card ahudro ni nyina da wajibi ewo na so ye nti sa aya national health insurance anasa private health insurance ni nyina da wo beje no ahwe kama Jubilee hospital ewo achimoda kwantempo no so aboabo Amantra bridge ni so no wo sa yade anya asem ke 20 fra wo me ewo 0244 575799 0244 575799 Alhaji Hankuri Enterprise Provisions no doso puo wakofa ba esuku fo momra mejimu de afiafie momra mejimu de na se emwa amafia setena entimi kwatotin suku susu ebe kwatotin susu ama Alhaji Hankuri Enterprise ewa chim odam wawo Opportunity Bank any South Brimwell Bank no mu free pay ana tse wo bo ejuma den fra Alhaji Hankuri ewa 0245 447138 0245 447138 nekwa akwaju provisions afa busumi a yetsimi aye October ahini mi bosome afi bia edusa busumi a yidi sinchen na chesenufo kokram ya bonwu dewro ye papa nti Ahenkan FM any Jubilee Hospital yaka ye ho aboma abusumi ya wie ye eye ne de toso aduonu enwotwe afia de di anim ya ye di free breast cancer screening hyehyɛ so denten eyi hu frimfa ho ka ho bie na ye nyina danka ye hu bi se ne animdifo akire no yese yade no ye hu ni ntem a yetimi tru ase nemom ye hu ni ntem na didi nufuo ni mu a ene na ye kofa asem aba no enti dwumadie ye hwe ne ye nyina da ye nka ho bie na bekoso ewa Ahenkan FM ye nim ha ne ye koso ye wa chema boabo enti udu achema boabo na obisa Ahenkan FM akoda ketra kra wo bekere ye nim ha na dwumadie ne bekoso efia da di ye nim ya tie nyina da ye nka ye hu emmomu na ye mmonufuo hu ban efsenufuo ehu hia ye papa sanso na wo di dwa ewo se otimi bo wa de tode hu de rose ne be ye bekọ enkan na wa de tode nso so etimi akọ nanim ye panemum wo bebo ade tode hu so de ra enu ne Ahenkan 93.3 FM eso ye bom ekọ echichi ye papa aso empempem ene echire ana tse wo mu atie yanti from marketing manager ewo 0244 290093 0244 290093 yen hyehyɛ ye no abasa ebeboa ama wadwuma atu empon na ya toa kasia no sumpacho obetumi achewa adwan afa 0594 841044 text message and WhatsApp Facebook ni YouTube nso kasia no live over the week kasiebo ewo what wasum na otwemu Brim Central Municipal Assembly wamu edi dwumasum bi hyehyɛ so na dwumason de hyehyɛ so nana se wamu dwumade mu wamu kwa bonten ne omanfo no kodi nhyemu din komo mamu di omo nkomo ankasa na otwe mo hinu me bosome ne da etoso dunkrum assembly ni na ba bonten na omkwa bonten ba bi omkọ gbo dwa no odan main lorry station ba bi a omanfo fa hyen kotema tafo asinfosu engran amentia no name bakapa atreso dunkwa onofin ba bi bia ehono mo no mko boze dwa no ti sada no
taxi driver trotro driver trader driver bia nko station man ko di dwuma izan say mpinfo oba be di dwuma so ho na dwumade ni koso no ana customer for the Brim Central Municipal Assembly owura Jesus Alodina ana okasa che say mpinfo de wo ma fa wadwen a wo de ato no customer fo anum say ontonto omanfo ni na ntitu ni adwadifo a eba odan melo station baba di dwuma no anim ni say fiti na akoi obia nya de ton ewo dan melo station wono na ose wo maka ni say nya so maka na sakeke wo de ahye DPR2 fonsa sense wo mu ene di dwuma station wono a wo mu hwe wo mu de mu dwumadi nso mo hwe akwantonzem so ti ahye ni na hwe wo mu sa to mo de show mo say station low station Shin station, enya the town station, selling station, and until GPR for her air down say 50 Saturday 19th October kono. One we so bien come love station one more. And go yes, go see our how. Achuma one say, yeah got. Achuma one say, yeah no monsieur. Mammy then day. But oh talking come on. Come on, Quadano. Just on to me 20 and star do baby. Or the sound of one nano. Also you say a to be tra. Na ebia wa bie store ewo a station be dey fine na mom se oni na ninam twetwa manfo nam no and dey wo hwe se eto betwa eno anim yei owura Jesus Alodina se die ntam penufo tu sa na mon afatum po we dia to empenufo nim ni se eni kwa se ba ne san ene biem sa ba ne san ekoso yi e ma kwanshan kitinkiti sidodo na no ma me bi tonkosua ofiri so aduru ofiri ni nchanka se frachi mronem ya otonkosua te se ka pa aboni tim wawu ya ti eno okan say. So which one Adriano was stationing her? I'm the landlord. I have given that duty or that power to you, the tenant. A question with the fear mawa doesn't mean that Ubetmama will be the tenant of fear Are you expecting me to come and tell the person to move? No. GP chairman, please. You have the right to tell them to give you space. And the make sure the question here is this. Adriano should be outside the perimeter. No one samanin what you assume. Any amuti ye a customer former Brim Central Municipal Assembly. Owura Jesus Alodina. Na watchi mwaso anadisha wamo ewe ye achin edin chrome ano ewe Brim South and Peswa so wamo so ade to amumra shebedwani monimonyamfo Kennedy wasenya kwa wamu chemsa aban ma meboa wamo na mahuyenye mu papa pobom senei yade na sene ya tuapiti wiem no ane na wiem sana tse kwasanso wamo so wamo no mo potamu no enso na nya dwunye pa na omuchem sanka na potemu aya mechanized boy CB no mu omienu ana baako ase na aka baako na ase no anu na kromani nyina da wo mu kokoko bunso anu chama uso hu sam atwape ye papa pantisukuni wa sole anu pa fe ne wo kwakoso light tintin akwa bunso ebedru ne sukra na tse wa ye late wa kwaso na ne ni teacher asahwe na ka ho wo dwuma ye ni ya fe ne wo kwakoso light tintin akwa bunso wa se emom ho entwa wo mu ewo mpeso ne so wo enti wo mu sanada so wontie wo mu sufre na enmanim ya baako na sene so wobeba be ya kan wo meye wonye susuma foforo no wobeya wonye ne ententem eso na yensu sam so haya adwen kakra ensuo so ye wo problem ho pa kro ede na ye pipe baako etire bi kra na asai ba bi wa no ye kwasa fom nsuo emwa esa ye kro ha na ye fre ha di nkrom ye problem na ye siku sem ene ye nsuo sem ye nsuo no ye pipe no ye doso na nso pipe baako pe na wa ha nsuo no nso ye nti ye to da ye ho kire bi ma ye nti ye ha no nti ye informatimi aboa ye wo kwan bi so a yes ya disready ya ye de tu wanimu ni jodi ye wo mi no bat baako asai pump na wo mi na asai ensuo ni sky betumi ye bi wo ye ko bi so mo se 1,500 going. Uniska, the Omba Boya, Cape. Way, this year, one more hour at Chim Edding Chrome, one saw this radia. One more dear to a moment, Shebe Jenny, when young for Kennedy was saying, Yakwa, what didn't not to Sam, I will bring South and Peswa Eso, a prayer mantem emu. A prayer mantem emu, and only a to break. Ye dear see. Young for my 5 inch Cheba no aba, over the week, Kasiebo Busia. Yebekin kan hem disapezi edu afumu ma no me pa cho o ma fo adwencha aba no doso pa na wezi no di the master planner junior kentampo na o ma bani na nado dan kwagu for nyame anum nukrani aja benfo o si na nado badwuma papa ei o badwuma pa enu nti enche Ghana
eye dan a ebesan gina ne na so e wona nado amamu yi mu ose o chewo nim nyamfo Steven ayensu o chane pa keke kasoa keke kasoa ose owo America Town Kenke House aka Hawaba yate otoso ahen first born as again born ana opena asema abro so ose me pamcho NDC must elect good people to manage their affairs in opposition osre wo say NDC obi ampatumi adi eni ana abato keka mo to constituency kura ya say ya suspend ya suspend na the den e go so eno no chesa o say NDC never again apu o say ntia so konkomo no munyafo Hawa Kumsin keke kasoa ene de adwinchewe e bai amisko spelele kasoa say aka Hawa Kumsin to aso obi anan mrane o say mema NDC amanyoko no mema omutrinko ne mo say o ka to mu plane fa say NPP amanyoko na adwuma wo mo bɔ no anya mpenimfo aketo no mo de mo bɔ adwuma no wo ma mo adwumu dɔ wo mo nim de ti bibia asenti so mo to aba wo mo ntu ya kandifo a wo mo nim de wa adwen pa a wo betumi atoto nyama anza de a 2024 so wo bɔ mu gumbe wo bedi ntwu Francis Kaswa Detus na Kaswa for mo he Facebook pa radio na nu live nti Facebook na mo he wo say wo mo ma NDC for trinkwa wo abato a ekoso yi wo mo trinkwa pa ozi internal mbuni na ebe national internal pona vetre suspended vetre suspended aden Evans enin tutuka obwase watrem wabani nem o say aka Baumia is our hope na say Dr. Alhaji Mahmoud Baumia eno money da so o say bibia da no mo fine say NDC amonyoku ni nya ready say wo mo petumi na mo petumi anka internal election constituency election kura a chance yesoma suspended according to a reporter ayi asene enim de kosi so asene moto yi amanto asene amanto ti anon mami ntwa so ko SMS kakrabra mami mfa SMS ntwa so na nasre body fi a chance na wo kire mu sa NPP amanyuko mo mienu o wase na adodan kwa kufuado wadane di pefe se woni mu apapa bia de boa mu tie ne nsema ne nsema waka nyina da chase sa amanyuko no afin pininu aduonu nan mudi nkunimo mo eni nkunimo emu bia mfa ne ho enti mo hwe na mo ntutu mo niema eye ana wadi free achase ebaye wesuso every achim ayerebi ana wadi abawo se moma ye nyina ye nkambom ni ye muase ne be o my Ghana betumpom ana wacha sa disha wa mu watch mansa mpeswa so wa mo dama mpani ase papa se nrada wo ba ye eba betra wo mo wa fani din ensoso anka ho KKB edi abakokoben ye boa Samuel ana wochem se wo pa NPP amanyuko no pa ma cho papa no wochem se nti wa mu hu se Ghana fo bre ana ade se nyina ye tutu niema mu wasi NPP amanyuko no wa ma dada Ghana fo papa no wa mu gusu a wa mo dada Ghana fo papa no wa mu kayo asa sa ayi wure fina usa wechi kwakofa ha dwen enchi kura nti so mu refi a wo kai wo no ye boa samode no we ye Mayweather we di free achim ayerebi ana Mayweather sakase ni didem life wo mu die papa no so amagana yesi ye pe enso we die afno ye papa wano so pama penina na adodan kwa kufuado wo pa na cho papa so wo hwe na ne sana hini woni monyamfo kino fo wiata won pamon wonje di brani free nsem papa no wo mo number wo moa wo yi ni free wa ye benya obi asatre na obebo sa 9 obebo left wing go right wing go wo bebo papa mo my Ghana so etimi akọ nanim a wodi nchia Emma Evans ene eye golden boy wo mu nyina da wo achim ayire bintima memfa SMS no so ensi ha ye de si ye producer nwumre eye Kwabena Akim achem asubuade hye ba ko pe ene birthday ntimi gidi wa awurade mu pa gidi wo nananom atrank nya wa asubuo mu sei enanti adwansi wo achem asubua a one Akim natie one abro natie anti adwansi on sheda nya brasa na so ne oba natie me gidi pa se nde obidin birthday ma no ayi amamfo mbenfo ko di birthday da no mo no ma ho se omo de so mo tai bisa wadwane a opa ma nya no so de ombe fufuto okay eto intene anti adwansi am gidi pa so obedi Akim birthday no ama no
Kobike se man se boy ena ohwe na wonfa so ni pa hwe said ye watiti atum na awurade aza de nanado konto ayi okọ ne mpeso so akohwe enwa na onye no se ekoyi anankoyi ntu address ihia nanado ohwe ne dress na ha da pepe no se ona de ko Facebook live any YouTube Billyman a technician on duty ye kona ebebuo ububa yensu atibo won de dwumaje no abetwa so Ahenkan 40 yenka over the week Kasiebo mu yemme kwaku anin kusi buadumene mame akwia janewa Kasiebo nasi yesi ya chiamu pi yamamumo ni tie adwumayefo me mamo ayiko ya ye na former